To je Bestov VIP intervju. Kako ste danas, kako ste se osjećali na bini, kakva je slovenačka publika? Pa top, nemam šta reći. Sretan rođendan dan Best FM-u, da znate kad god idem kroz Sloveniju da ga slušam. I zaista ovo je večeras pravi rođendanski poklon, eto, i od mene i od publike, i hvala svima. Hvala vama. Šta uvek treba da bude u vašoj garderobi kad nastupate? Pa mora da bude voća, mora da bude voda, možda neki Red Bull, onako, pa možda nekad nešto i žestinije. Pa nešto malo. Da. A šta volite da slušate u autu kad se vozite, na primjer, neka domaća muzika ili strana? Pa ima tu svega, zavisi gdje sam, zavisi u kakvoj sam atmosferi. Volim da poslušam moje kolege kad nešto novo objave, volim rock and roll, eto, narodnjak, ali volim zaista da slušam ove stare hitove, Dugme, Jagode, Čola, recimo, i tako. Dobro. A šta najviše voli da radi Osman Hadžić osim pevanja? Kad biste pitali moju ženu, ona bi rekla ništa. Pa, mislim, šta volim? Volim da uređujem oko kuće, oko stana. Neki vrt? Vrt jeste, volim to, volim da znam ja i usisati, znam i oprati veš. Sve, domaćica prava. Pravo, samo ne znam peglati i ne znam puno kuhati. To radi žena? Da. A šta onda? Kako se to desilo? Kako je došlo do toga? Pa taj prvi put dok sam bio na svadbi je bila jedna komična situacija, krenuli smo na pauzu ovako s bine i ona je pošla za mnom i spotakla se na svoju haljinu i uvatila mene da ne bi pala. A kod nas u Bosni ima običaj ako ti neko padne u krilo ili to, da će se udati. Ja njoj kažem, jel ti znaš šta to znači, kao udaćeš se za mene. Ona je rekla, o Bože, sačuvaj. Tako da nakon godinu dana smo se ponovo sreli i eto, tad smo zajedno stali. Pa jako lepo. Ja bi rekli za sebe da ste jedan veliki romantik? Pa ima dosta sam. Mislim da jesam. Djevica, ko djevica. A dobro. A ima li ko od vaše dece uvo za pevanje ili, na primjer, neki instrument? Ne, moje djeca baš imaju oni afiniteta i to, ali nemaju dovoljno da bi mogli da žive od toga i da se bave time. Tako da svi rade svoje poslove, svi su sretni s tim i ja sam sretan s tim. Unuci su već tu. Već imam 3 unuke, čekam 4. i tako da zaista možda unuke budu, one su jako talentovane. Pa evo, možda. A kakav je bio prvi susret sa Dinom Merlinom? Šta ste najviše zapamtili od toga? Pa mi smo se sreli u studiju kad sam ja došao u Sarajevo i radio sam moj prvi album, a Dino Merlin je radio Bosnom Behar Probeharov. Da. U istom smo studiju, znači ja sam radio prije njega ili on prije mene, pa smo se sretali tako u onom backstage-u od studija. I to je bilo prvi i on je meni tad govorio, blago vama narodnjacima, vi pjevate u kafani, imate dobre plate i onda snimate, a mi kao zabavnjaci moramo da radimo puno poslova da bi tako da mi je to ostalo, to sam upamtio i onda mi se pružila prilika 93. kad je on izašao iz Sarajeva da mu budem predpjevač godinu dana na njegovoj turneji po Evropi i tad je nastao duet i pjesma Pustite me. On je mene običao pjesmu i kad mi je dao tu pjesmu u studiju, on je meni u studiju pjevao informaciju kako ja da naučim pjesmu. I onda je to majstoru rekao dok je bio tamo u studiju, molim te ostavi drugu strofu i refren, ovo će biti duet. Znači on je to spontano u toku rada, jer zaista je pjesma odlična. To mi je možda najbolji poklon u životu što sam dobio. Još jedan duet možda sa Dinom Merlinom? Pa što budućnosti? Što da ne.